Whaftai e whawhila i atu alo ia I lau whionga fōi I sevea. E whaftai mo le amanoa ia o te ofalofa atu, whaatalofa atu le paia mal me malu le atunu. Alo whaafonga mai le nei tu la o le aso. Ia po tono lau tāwale, whato amanawa ngā luenga. Ia po whea lava po maota malawa. Ia whaifo I o maua mai so se tafa lalolangi nei whaatanoa ngā ia. O te whaatalofa atu ma le anganga whaaloalo. Whaftai se mea. Ia e te tonu fo e tatu I tu malo anua malua. Ia la ule toe taina o pa ia mo malu. Wa mai ao na ta wha manu. Ia le fo I se vave na te toe au talaina. Pa ia o tatu I tu malo. Ia tu lau pa ia sau ngatam pa ia sa o Samoa. Ia manatu lea ia ole o tatu taimi fo I uti uti. Ia ona manatu lea ia le papa veloa ia le tamata upu I lau sunga vo I le fonga tatu po kalame ua whamalo sa o lei I lau saunoanga ua leva fo iaso tate le toe whailoai o tau fo I maftanga ua leva ia e pe ina umatua whainga palota o le tova aia ia oe ia ele whaina noa o maua nei a vanoa ia tate mafuta ai ia matata tanoa I nungo pe au mangalu le ia whatalo vatu Samoa alo whaftai tatala noa whaatamba o le anoa maa a o kako I kumalo e kele ai ia maa ai re kau ai maa kele whaftai lau whionga o whiwhia lava fo I o tawhi loai ai o le meomoni o le malosi mai le atua whapena fo I le anganga o tapasa aima whaatautai ai ia lau whionga I tiu te mawhai walo filimba na mai le nawa yaso a mai lau soifua maloloina o le wharetua o le nofualo ia matulanga uma ese mai le Palemene ka amaka kui fafu si o ye vo se teimi to o iai ele na fo I vai yaso tona ia tu le telo tutongia ya o mau le malosi ma whaalongoina le anga le lei o le tua I le malos o le tūlanga lava le nā e pēr nei ai o le taimi nei tau nuhon tau no mai au te aroa le pola songa fua ua pe o toe whaupopoina le si malosi mali ia mai whaftai I le tua o lo fo ina mai pēr le ola ma le malosi ia wāle whau wino ngā luenga matiute e pe o le tūlanga lea ia e matua whasausaunga le tunu ia alo mo lava fo I le malosi se malanga whaasamsama noa po se malanga whaale malo ia po ni tutuangia fo I whaale ainga po le siaki ina fo I o le soifua malolo ina I lau whionga teitai ia ma tu le fisili ma le saunonga ia pe o mea umana all of the above all of the above mani foi a se mai ole ai se tei me mo se tatu te tasi mafanfana mo le fitelenga la tio lapa matamua ia o se fifianga sili na ia fa pe vol to fine ia Evelina ia le nava yaso ua tuna yatu fono tanga le Palemene le ase tau mai tau o lau fionga le te tai o le tua ngai alo I tono le maut fono mo le Palemene o Samoa I le whaangasolongo le fono ai mai se lava le tala au tu o le tupe o ani fiafianga o ani lu I tau sa e mai ta wina I lau fionga ia masalo ai o le to telefo ia o le malu o le atunu sa mai mo atu fo I lungo o penga te whailangi I le tātou taua fianga o tātou Palemene nava yaso tana iatu ia ma le vai aso muni fo na o le o felafala fo inga le tala fa tau au tu tupe se ia o lia mai la so forai le vason tene ia pe o la so na pasi alo ia I loa mo le tatu tala tupe mo le si tau sanga fa tupe a fua me la so mo I ulai la sto 910 ia se ia o lia tu fo ia le masina uni tau sanga fo ia la le ia tu langa uma fo I ma le tu langa fa fo ino tatu fono pe na ia pe ava na fa fonga tu tene na mta puta ua sa tala noina ia le lufi inga te mawa inga le tunu ia pa pe na fa so ina ia tina o lo tau fai tatu fai ngā malo e fatino
Ia le tua fo le mātou fo tua lalo man whaatino ino mātou pito la au. Ia mon moni nei whautuanga ia wā fo le te pue ina ma le tūlanga le whaalia tiri. Mari le. Si vaenga ia ia whapea fo le whaonga ino tātou se leni. Ele mai tau atu I lau fionga le teita I le tua ngai. Ele awala o loo kiliva ai lau tua lalo I te tonu le maota ma o se tūlanga tā ua lea ma alo ia. Se vanga nai fo I le whai mai o le whongfitalai. Fo le toi titi au na tuliri o ea se I whātū mai se lafo. O awhere ku e kuri ei o e pēr koe fia. Yo, papenar vai o nai fela fola foi o foi le mota pe foi na mai mota tu no I televisione de Palemene New Zealand ia no lai nai te mi fa pena foi o tau si foi e tu langa o fela fola foi nga ia o pe tau le to ia fio ngale fo vetalai ia o pa pena na wa ia wa ele fa pe o se le mafau se tu lo foi fa fo angala tu no male ia e taimi ave fo de nau ina fa malama se meta up ia me se fo de mai tau mai ois ia wa pe o lauti tala no na sui la sa no ia le anga ia fa ui la ver ia polo ma se mta pia tele la taimi e pe e fo e o waile le auta fo ile se tu lo le fionga le ele fon fetala yo maut ia no o la tu tala no na o ile si sui la fo fa sanga mai le si tu ia pe le fa pena I falling ia ele se le fa alo o tu mu fa alo le fionga fon fetala malo ta u tele fa pena ia tu langa fo io na o pe ona silfia fe so inga fo fe la fo ina me fa ningo fina ngalo mo to ia fa pena au mai ava tu ya o fe la va tu langa to ia fa pena fo na mai fa unga la fionga fo fe talai ya o ina e ta tu te ta no ia ma fa mai e sem ta upu o fa pena na fe la fo ia le mota Madilo sa mai ta wina fo le tu la ia to le te il mota ma le te fo le malo ina ua au mai le to fa fo ele fionga ele fonftalai pe ono fa tu selaf ya ai autumn 12 fa tai fo ya u le fionga te mai tai Palemene le fo le nga lava le tasio fela fo inga ele mana tu e faise me fa pena le ta longa lava fa pena on fai mai o te tonu sa e te lango ina fo ia le fionga te mai tai Palemene o fe fo yo lolo ya ile ta o fio le mota o le lava o te mai atu o manuia lava so longa ma le leime uma la sa unanga la fionga na ua foi atu le fionga te mai te Palemene e fa tu la mai ia lona fina ia mo tu langa masani lava sa vea ilalo atu la fono tu mau masalo ia ne I fa fonga nisi ai fa pe te tu sa male mata foi lea ua fa dana fa malo le tu mau ai foi ia ne tai il mato foi vaenga le HRPP ia ma se tasio suia fai pule ele ai ese mawa me na lua o le saudanga ia le fionga le fonga fitalai le na tu lai me foi le fionga le Palemene ma saudo mai ia la lo tu la fono tu mau e mo me foi fa te atai lu su fai tu la ia pena se tasida su fono pe luona ia su fono ia pe o to nga fa te ana le sa no e la fionga fonga fitalai era fa te a te lu tau sa a uma na tau se imalea ya e toso ia le tau fili mai le lua tau sa ya le maria le na le mato foi on the outside looking in matilo awa ele fa pea o le Palemene I tatou ya la fo tu la ile fenga malo a o tatou foi so tanga fa le tangata so tanga fa le ainga o tamba o le ele o le ano ma ya ele mfai ona ve se le na nganga tatou te fetufa ya I mo pele fifia mo le ata ya o mafaufonga lava ina ia manuia fo I tu malo la vesili la fionga awa o le tofinga le fai nei le Palemene na fai le pule le Palemene ile vea yo la fionga o le tai alo ia o le HRPP I to tonu o le Palemene o Samoa sa ye se fetena inga I la fionga ma le
ma le sunga atu le epa ina ua utou fo I pe tesa ai wa sa o mai tau wina le aso lea pe sa e tau a fo le tau fa tala tu lava e te le a ngai le no foa ma sanino no fo itula epa ai o le asa langona sa I lau fionga I le aso o le langona sa I sa o e pe e whawai no lo tau nunga I te unga ua whatulai ma ua pasia le mauta e le sa ilo langona ne nā taimi e a fo I e fte na ima tu la fo na whawai po le whawai o le tunu le constitution o le pine o lau tala sa vea ina ua toe so lai titi tua le whainga tana ma le whamatalanga sa whatulai mai tonu le mauta se te unga o tu la fo na whawai ia ana umai ale fionga le fonfetala yon mota ia ona fa se erola I le komiti tu mau ale Palemene komiti le ala to te va ia mtango fia mo mta upu tau le tu la fono tu mau le mota ia pe foi mena isi mta upu e fainga palota ia ona ilo o komiti la tu mau na le mota o te yai o le sisu ia o le komiti le na e ana vatolola I mtala noi na komiti o manatu I le tauno iai ona le pe ia fia I maltulanga le o komiti la na lena mai mo me te unga lana li poti na mai tono le maut mai o to li poti mai le maut mai la te unga ia tu la fono fa vai sa tasi pe duena I fono sa fono ai sa fe so tai mai foi de fela tu sil komiti mau ya uma mo mai mali poti fe tau te saini ai au te ena o family ai ma family de tai fono tai fono ma tu komiti o le sui fon fetala yon mot o family le o fa o tele faino saini le poti ma o tele saini le poti te unga umai tu la fono tu mau lea ya wa tapu ai pe fa sai nai tu la pa maleala on so tai si fai pule fa san o tu le mota I te bi le o le la suspension o lo tau sanga ia malesi la va en le tu la fono te unga tu la fono tu mau le mota ave ai sui tai o le tu ngai ma tai o le tuangai tonu le mauta during the time of suspension I le taimi lea e whaamalo le tu mawai I le tai o na winga la a mai ala o na serve o mai o na tuli le taimi lea e malolo le tu mawai o le taimi ala e toi fo I mai e tonu le mauta I toi wha wawale o lona tiu te wha o le tuangai tonu le mauta o le tulanga lana I sa I la no mota na umala fai te unga wa peila wa mai ai lunga le fionga le fon vitalai le tulanga le o le wa lo ia wa la fo mai lo ia o le tofila le te ngole o le tuanga I tono le mota ina wa uman te wai male tula fono tu mau so standing orders le meta ua I savea o te le saini li poti o la vola tu se tonu li poti ma fu anga no le saini ai o no lo te tonunga e fa vai lunga lo te tonunga fa lo ia e fete na I man fa vai le la ua mai lena mai nei le unga o le fa msinonga le na di na lu I lo e le fo sunga tu le pa ma le ala le standing orders ia po tu la fo tu mau ia le la pe na silfia le ma to ina mai le fa msinonga le unga le fa msinonga I la solua lente nei le son nei le la ua mai o le unga le fa msinonga fite na I man fa vai ma wa unconstitutional ya fasala ia va ia man fasala ngale ya la no fala mo fa la sa wala sa wa lo na to ma sa o fo ya lo le sa de li potir committee na foto ina Palemene fai me e la te bita o ye le ungol fams dongale na ai tata le do nei la le reshuffling vo le pato fo mai pe le ai
e fo i toi fo i mai lava le toi ina ia ma toi tu watu alo ia palu i lona no forma e toi me iane i ona au tafa i le eise a whaina i lo whingalo ma le tūlanga o le maupoponga le lei o le vaenga whauwhai. E le ai lava se swinga. E o afo i le taimi lea na whamamanu ai a le whaiunga le Palemene whamano no le tūmau. E le ai afo i se swinga. E le afo i se swinga i tutonu o le vaenga whauwhai le HRPP. Ia. Sa whauaua i au na tofi ma tūlanga masani pe ona iai. Ia wa ngala taimi usua le fono ma tau au fia le Palemene. Ia na o tau aveala i o tiutena wha taitai i lunga la le fesuia inga e ana whatula i mai la fionga fonga fitalai ma yo e ina ele maota e mantua fo i la sa vea ia ona le itua le malolo ia le numera ia e whapena e pasia o ane pasia lafo ma tula fono me uma e whaia ia ana i whaamurianga sa e maua i se teimi pupu ule nei o atoe wha molo au atu i le fionga i le sunga i atu le epa pa e le ngata i nai alauri nasi i lo togi i nai vai aso ia le sa e tula i meira. Pa, e whēru wa i se ka wari fō. Ia, o le pumoni a le sitala vane ai. O te le i loa pa le si so togi o te le i awa awe le va ai le afo. Ia count mo. E le a mai mo pe pavo i o pe slip. Ia o te leiloa la ia mau me whapea ia ele alo iso ma whau pau al me o tautua whaatino lau tautua tautua lau i tū mano ia ma tautua le tunu o ana tūlanga tau seleni poa ia whaftai pa whai mo i masin seleni i tūlanga pēna iai ai ile avia hui whapea nau tēni ni seleni ia e fai to ina malia e to uia le ta vale ya to e fai o nga ruenga ma le kwai no fa ko nga e no pu bodia o tele ti ta vale o tele ti ta vale o tele ia ve fu ta vale ia ai e na watu ina mai le fai unga o le fa msinonga le aso lua ia o la te nunga male i lo mamala ma fo i unga matula fono ma famisinong o le taimi ana na umai lo fo ima umai lo fo ima la tula i mai le tulanga na i o a uma famanuanga ta vale o tongi me uma ia wa si va nga na o le unga famisinonga sa vea te o se ta fai tau pe na e fa pe famisinonga tau na mo back pe ia ana to ina ia ole famsin ole afo le unga tustusia umalea na mo me na po te sulta sa no mo titilo ia ola o summary mal analysis la o feita wato falling mai ai ole tanga imal sila al famsinonga e promote the democracy ma fainga sa o tonga ma tulanga fa vai fa sanga versus standing orders ele o i tono le whaavai, ele o whaatawaina, ele whaavai le Constitution. Ioi, o lau wa aile na i e ta ilo i sausila sila o i foi o le li loia. Mai e whaatawaina vaenga na o standing orders lava la tau o mea na whai lava le Palemene a ele o i eilo na malusi anga i lalo o le tula fono whaavai o le atunu. Sao lo lau fio? Sao lele alau sao noanga o le tato tula fono whaavai. Pole whawai, e ta ua Constitution. O le tula fono sili lea, o le atunu, ia pe whaupuina Supreme Law. So se tula fono ala i lalo o le Constitution, e fte nai ma le Constitution. Ia e whale anga ina, i le malosi o le Constitution. O tato tula fono tu maula maota, ia momo tula fono ia le proceedings o le maota po le taunu manga o ngā luenga le maota. Ai leo ni tula fono fo e pasia, pe se Act of Parliament. E se Act of Parliament, e fo i momo tula fono whatuntonu, e mo regulations. E fo e tu sia fo le lalo malo si anga mai le tula fono au tu po le Act of Parliament. Al Constitution na, e mo lunga la, e maulunga e malosi tele o le whaavae na o le atunu. Mari. Ta ua tele o la whaavaile na po le whaila o ta tala loa e wasanga tutusa o ta langona i le mata upu lea. Whatasi e la ma le mele na mai nei i le vaenga mua. O lo o a fia i la lo le vaenga whawha, Article 4, Bracket 1.
O le ai o se oni leo tangata o le tūmalo leanga o le sui fai pule ele I filifili e le Palemene na filifili ma tofi mai I le pule a tangata o le tūmalo. La sau se wal melna le no titilo tu le se vaenga o le fai unga. O lona winga e malosi atu le leo tangata le na filifili mai le fai pule I to tonu o le mauta nai lo o se fate anga ale Palemene. Sao no I le vaenga. Sao le lei ale sao noanga wai o tātou democracy is a representative democracy. E filifili e tangata ia tātou lai Samoa e filifili le tūmalo e le latou sui lea e a fo e fonga ina pe whaaleo ina o latou finangalo I tono le maota o le tunu. I le whainga o whai unga mtu la fono ia whapea ia tala tupe me mea umalava. Latou le sui. Ia. Ia e sao le alau sao nanga pe o tasina vaenga na fea ile sila fo ile fionga I whamisino. Ia. Pero na winga lua tausanga le se leo I tūmalo nei tono Palemene. Ia o se teimi umi tele le teimi. Nele. O le si vaenga sili taua nei te ua fite nga iai la ia leo lo tangata o le tūmalo. Ma se fina ngalo le tūmalo ile umi le tono le mauta. Ona o lo iai le whaitau. Whamai le tūmalo, mātou te le I whaatonua, mātou whaipule, e ato e whaini winga whapena le ua atangi ai. Le soli tu la fono, ma ua whaasala ina ai ele whamsinonga ma le Palemene. Ia, pei whaleo se winga whapena. Ele I whaatonuina, ele tūmalo, la tu sui o mai tonu. E whaini winga whapea wā lai ona mafua le maua, le whaate o la ua, ma le maua o se leo le Palemene, o sui tono le Palemene. Lea sa utanga Awai, e tusa umai tu malo na tūlanga. E whapena wo I whaipule le malo New Zealand. Ele ame le ingi specifics wo po details e va kule tu malo o fa il mele pe fa il mele pe ole la tu tangata wo ye do la tu fa tu tuanga e mo moli la tu mau ya na tangata na ole o filfilia la tu wa ye ta tu la sa mo matai wa na matai e fa on ave fa pule la tola ia e a fio todo mota ia ma moli le mau le tu malo pala tu langa ai ia e sa o ele ni tu langa la fa pena man tu la sa vea le represent democracy ka ko kai pe fa New Zealand a fai lo filinga ele timer fainga palota e fai mo lo si de fia e lima tau sanga la tu la e lo sui ole a remedy la po se ole fofol meta po le ile tu malo pa fa pe ole fi la to su yo le sfenga parot pe fo New Zealand ya va pe ole fi tu malo de su wo yai le si la fenga parot ya ole melna e ta democracy democracy pe ta le tonga ma le ya tau ngata parot ole tu malo o lea o te vavai atu le si whai unga le whamsinonga o lo o ta ua e sifun mal wha so e whaila ai ia le tūlanga le mana onga o tupe tauna toi tongi atu o launi back pay umalava mo la salaries I le tausanga lea o tuana I atu e tauna whaatino na o lono winga a fie fola mo tongi o le whamsinonga whaatasi ai ma I la tauna whaonga ina o loia o le tū lea na manu malo nei lau fionga ele teitai. Ia, wa e pei o le tulanga na I la foi whaitau atu e whenangalo fionga e di whamsino e tau na mawal pack pay. Ia, o isi cost na peona e sau noina. Ia, mo tutongi hoi e tau whamsinonga. Ia, mo court costs, ia pongi party costs. I le vao I tu whamsinonga, ia ma cost e pay a night whamsinonga. Mo le taimi al whamisinonga an whaaluina so ino mta upu ma tūlanga whapena e la vea umai lalo mo I tuanga tutongi ese. Ia. E tono whiunga le tektai o le tuangai e ai ni patatua o mea nei ona o lea ua laumunu ia nei. I le fono na whaia ale malo ma le Song of the Lake. I se taimi le ima mawatu o la ua fau wai e toi a pili le wha
le whai unga le whaamsinonga nei. O le asa utali tonunga i ai, le asa me ono tūlai mai i le apili le nei. Ia ole apili ole ayata wale le tu o se tu tau whaamsinonga. Va pea ufina ngalo apili lai mo le avanoi lalo ai o tu la fono whaamsinonga ma le tu langa masang tau apili. Ai la wava ai le whai unga o matua le lei ar whai unga. Sa tau tilo fo iwa pe fa penau inga tatou. Pero se por la va to inga fai unga la to inga fa msinonga a tat fa msinonga o fo no msuafa. E mo lo mai lo fai unga fai tau lo ka wa ai pe se ve. Voilà, je me apili ai po sa o fes pe se ai la wa va ai o matua mana ai ole mai ngol fai unga le wa mai. E la wa le va ai le se i le seva no ele feita fiera pili tu langa lu moniana e la loa e tu langa masani ele feita fiera pili ala wava ai ile fata oto ina mai ole fai unga o matua i mana ia ile la vai pe no fai atu savea ele lipoti al committee al mato committee na ave le mota o tele i sai no o lo le la ngona sai ai FT na i mal fa vai e ai mantua la le taimi na fata oto ele li potel ma committee o ana mo motu no te fia la unga ta fia o fon fetalai no e foi ia tu langa masani la lo tu la fono tu mau le moto foi le evento la unga se sui o committee la to li poti ia mantua la na ma fono tu lunga on tele i sengi li poti uia ia vanga ia sa ta fi mai uia usta ia foi la vionga de fon fetalai o ia ile pule te o tu dice si fa ole ala manino i le vanga le ole foi o te tau avatu le mata upu na tangia mo fo i le tulinga o asiata va ai mo le tolu tau sanga o lo nunga folo tolu tolunga ana avel whaamsinonga o se mea whaasoli tula folo na mena foi le vai teimio tula ipamal Palemene. Ole te tau mantua le teimio o le mata upu asiata le ai le ato se tolu tau sanga. E ana tolu e masina nana o mai tolu e pe wha masina. Le tau mantua. E peila o tolu masina ia pe se taimi na io ele la fai wa umitele ia io umina e tau na ia pa fai umitele se tulingo se ia le lua tau sanga ia o fai si umitele e la fa mai de un fa masino le ai la wa o fai si le talo fe nga io le fai ia ta se tu la ele mata upule o te lo lava ele taimi ole apili ale malo a tonu e tuta i ai ia le toulu fale atu o le sunga atu le epamba maleala pe tau fie fo i la tongi pe whaatali tali se i o ina lote le apili lea pe iai se si wha tonunga i nei mwhai o na wha wau pea le taimi e lote le apili a ia wha wau le ungal whaamsinonga le na whai nei ia le mel na e a fo i e fua i le whaamsinonga masalo le mta uptonu le te fasili mai ai sa vea le stay of execution decision ia la to fo i o masani mene o whaamsinonga ia polo ia fo i o e malama i le tūlanga lea a whaida se apili o ana te tonua la a whaila i masitau sanga ina ia tau fia le whaamaluino le whai unga le wau mai se i mai au nei doilo le apili e ora tau sangala na ia fua foi ala fai unga ia med famisnonga atadia ia no tau fi uma me uma tau fi le unga famisnonga tau fi to ingo to sei uma le ona ilo la pili ai fai vatu tau sangala e te ena famisnonga ia no winga la e wa to e fo ia tua ia le sunga tu la pa male ala to non mot ia ma wala tongi mon terminate ai va tadi la pili Whamata o le unga le whamsinonga nei manei ngai o inga umalava o se o onga sili mo le Palemene i le toe sila i se awala e whai e se te unga o tula fono tu mau po standing orders ina i avea o se tula fono ele o se tula fono le Palemene o se act of parliament or a piece of legislation e mawhai ona whaofi i le whaavai o le tunu ina i awana i toe a apa mai i se whai unga mai o ona whaatino
I lalo le whaavai pe a whai o lewa i standing orders I lalo le whaavai. O lo wa ia tauwhi, e whai umambe ana e lua. O le te tununga me tauna iai, e ile act of parliament na iai mo privileges ma me o privileges ai fo ia whaipule. Tula fono e awhiwise lau onos fonu ma le tolu ea. Parliamentary privilege, sure. Ia, ma le, ai, o le whawilawela tu la whono nā pēo na mātau mai le tausanga. O whaisi leva tele, ua le outdated. Ua tauna toe whaisi tu la whono fōu, ma toe review le tu la whono tuai nā. O lo fōi tāwhi. O no le mele u tu la I mai I tu la whono tu mau. Tau fōi ona toe sila le Palemene. Ia, a me siana fionga le whongwhetana I ma le official whono. Se teu e talwhea ngai mo tātou standing orders. Ia. Ia, na I fō ia I ni tūlanga fō ia ma ensure le solonga le leo o tau manga whontanga me Palemene. Whamata I le mai tau alau fionga wa o I fōi tātou I le mata aupu o le separation of powers ma le tuu SSE no le malusi anga o lea pou o lea I tu wa ngai o le malo ma le I tola. Ina ia tau fia ile malo si anga tele o se si tu na te whai aini whai unga. Pea si la ia ila wawa ai ile whai taunga le mele. It was like a limitation of power of fo lele e tau whiofi ai. Ina ia one I malo si atu leisi I tu o le tafu tolu tau whawhia ngai. Ina I leisi I tu o le. O pou e tolu I o le malo. Ia, o le... pei o le malama anga na le tafutolu o le whataotonga le tafutolu the checks and balances e siaki e le sila siaki e koe le sila la awane I powerful tele le sila la ia ai pe foi la melo tu la mai le foi la wa mai fina ngalo fam sinonga I lunga le tu la fono whawai constitution ia foi wa fte na ele taupule na fatino Palemene ma le whawai ma o tawela na whaleaonga ina whaiunga Palemene ai ile tulanga ia lautele ma tulanga masani ia le mena e tau o le e whamisinonga o le non-intervention e tau mwhai a le whamisinonga e tu Palemene ia whai ana ia whaiunga awale ia ina ia e whailavela o loa la I ni whaiunga o white na I mad whawai pa ua so lia I whawai ia na step I no le whamisinonga ma maina na whaiunga Malo, whaatang tā ua tele ia le tātal noanga le whaamarino fo in whaamalmalama I le atunu. Ia vaenga o le whaamstonga o le sunga tule epa whapea fo I le wtelenga ia le ala. I le poloketi le o le tasi le miriona, mai le tātou I tu malo, ma le whaangasolongo ngā ruenga, o ave ese tupe I tuai. I nā i o mātou pito nuuri I sauni atu so la ua mamanunu. Ia o le mantua foi o le tupe o lo fa so le ia tupe ia o mai le so o le I atostato miliona o tele lo ia il verso nei o tele sem sa mo la so fu e pe ia le ia se tu malo atos miliona o le tupe le ana fa matu mai nei le tala fa tupe le na ma le na I u le fa I wina il verso nei lua tolu fa se lau lua lima fa se lau lu sul lima feta la e ma se lau lima sulu afe mo le fa ngai ina lo fisa ma to tongi o le fa ngai to tolu tonu lo fisa e tu pelana o tato ala I tu malo ano ama ia to na masalo ese ar fa ngai tu malo o tato I tu malo man to fo e no e to tele atu la tu tanga to fa tawa fa na no isi no ia o le mela na sa fua fo ina le feita wa fa o le afio anga me le afio anga ia na fa to le matu fua ile vai non selen ia le la sa mata e man tu voi la o mela ia e fa so solo ala le fa anga ina tu pe lunga o mo meu fuanga fa ta tia po development plan sai tu malo
ua uma na pasia mai le mtanga luenga o tinam te mai tai ma angfso ta le la tole le fa foia mai le pokalame le ua uma la na fata o uma mo priority areas po vaenga avi fa mo fata o mai lalo tulanga foi sio manga ia ole soifo malo loina ia ma wa onga ia mai si vaenga ua pe lima vaenga telena ia fa toanga ia na failola ia ole fa so bo bala na foi na fa ngata to fa sala lu lima le utele tu malo o mau al fa sala lu lima ia tele ala mo me foi fainga nga foi tau fa toanga mo me oso me solo fa pena foi fa ngai fa toanga ia manai mo vao ia mana isi me solo fa pena na would paelo na bier foi ela foi fa toanga ia mana isko sipi foi la isi fioanga o avela to fa mo ila to alo ho ia lo nga onga le NUS ona festa un tao pidinga man to vo yo nga ia ila loifo na ya on fu te to miti nga ia le malolo on fu ia pe yo la wa ave fala le tato li poti tono mtanga luenga ale malo wa li poti fa nga ina fa se la lo lima ia le fa tani le si afa le fa se la lo lima ia le la fa mai mo wa ise aso ia le la fa tat fa tani fa se la lo lima le o le fa mai tawa na mo ne le tau sanga nei ali fai u tesema e a mantua foi la le tato tarfa tau tu pena pasi la svalinte ne lo pasi le 6 milion ale le uma mele 6 milion e a le tau sanga lona lua mantua la tau sanga mo na lu se la wa fena mai le sa fau nai mantelo fale mo ofisa o fono fa vai mali o fe o foi ele bata wale o vai today sa o watu sa mo va le lola palota tato le mana yo le tata le do o le tofi o le tato bitu malo e to titi la tele iva se lau tanga ta palota mai utel tonga va ole o ngalo i la ofionga e fasi to tele fo yo tanga ta la no fo yuta ina yam fayo na fa so polo ye ila o silsila mbalau iva se lau tanga ta palota yuta le lato lola ia ma se iwa yane se si mayuta ina ia tono le fono fa vai le tatu no uitai ye ke ua palu ia me ke isa lu faka ile ai le se me o kuyuko ya mako o ke pole o le lavalo o fa solo o quale ia le fa soa mai e a foi le o paua ia se vai ngo tatu tu malu e mantua ele tatu pa inga len tenei o sa talo mai ai tato fianga yuta le te sau no mai ai ya fia to fa le tato wala wole anga ya tawa sa miatu tato we kale sia le au pa io aso ngatai ya la so fi sila belena mala matungo fi ya e fa kilo bika do miole le wala na sau mai tai tau I sau niatu ia wa uma le ona fata ia sa ia nai tau fainga na ia mantua fain fa vai al malo ma ia umi tele la wala po se 2 km ia ona la ia isi mo so ani sa tau sang ia le la ma fa manu ia ia se tato malo fa ta o tele le da ona le proketi la vale mo le fono fa vai ole awala ia na vo silsila ia tu fa lenga I tu mai tauna ia ni awala lenga ele angale le yo fale mame no fo yuta ya e lua so le ta vale wo male pele angole wala fa malo mo le na va nga o tu la mai ali si va nga ta wo tele wala nga le la vai tu ina la vale malo ma fa pe e pepelo ia le sunga la uli le ini tupe a le la o silsila le tunu o le la vai a mata ona nga solo atu ma va tupe ma fa so atu tupe la se tonu nga ala o fionga I le mata upo
o ua ta oto e langa tonu, ua ta tau o na langolangoina o le wha solo mai ia le tupe ale malo mo tātou tu malo te itas. Ia, I tupe ia le tātou polo keti le, ia wai le peo le ae tau o fia o lua tausanga le la alu tau tausanga o tau ale polo keti o miliona le asi tu malo o ato si miliona. Ia le ala ua mai le fase lau lua lima lea. Ale ala pasi a pau ale meo te pole o na nei uma e le pae inga. A le I a to le 5 miliona wa e faitau la e 5 miliona tausanga. Ia. Ia taimi nei. Ia le wa pofia. Wa lua mala fa tausanga. Le pae inga pea. Ia ne ale a to se miliona. Ia e pawale I tu te pole iai. Nei uma le pae inga. Ele ia to le tupe. Le to le 5 miliona. Ona ia ilo leo se whaupunga. Ua nofo I tā lafu le malo I tu malo le tunu. Ona mai lola ia ua whaamau ino se liability to the government. Ona o le I mai ona pay out ia tupe nei tu malo. Wabata o se vaenga leo le teimi fo le whaatuai o no mai tono le malo, no le tostoso I peo le ngasa o malo sa iai. Ile nawa I teimi taunu mai fo I o le isi tau sanga wha le tupe ele I maua lava se tūlanga ta oto le iai ia le whainga malo matuai e ana fufuanga e whaatino ia mea. O tūlanga ia e whainga malo ia e le o a whaina tupe. O la ia tu mau tupe le wha pea o le ale umi o le ale pupu o le tūlanga mai na pupu ele tupe al malo. O tupe ala le malo ia o le ae e a fo e au ina mai tausanga taitasi mai la fonga tangata o mo meo tiute le wafu o mo VHST o tupe aia. E leila se mea e paule mea lea a sisira fo ila I mere o tula I mai tara tupe lea te atu nei. O lea sa o fsiringia ia le tūlanga lea o le a fo nei o le tātou Samoa Export Authority. Ia o na fo ina famtu ina I se vanga tupe 5 miliona le si tal fatau tupe utona iatu. Le vala wo va tu level to fa nganga le 6 miliona. O le la sa silingia le tulanga polasta la tamai. Po fa vaina po amata ona ngalue ina le atina. Po le fo I fa mo le malo. O mo marketi ia I New Zealand nei. Ia. O le si bena no le ava no mea nafi no e tau sanga atu staffi loi. Sa wanga I o tahu te alu se o matamata I le tātou whale lea. E o te lato lai loka mai mo whai tutoa. Tā puni, lei se mea. Au whai wasi maulunga le vao lei au ta whalpa. O au la le tu whesiri. O tasi da tā ua malanga whapenei. O lau te sa wai au ia. Awa lo te sau I nai wharawela me tu tongi a whale a inga me nai si fofo. Ia mwhao ngā nei, ia manoa nei sau fo e a fo I se isi sira ma me te loi. Nai ati ina e tātou malo. E a tasi la lea wha moe lea ave I se le. A nei ai le tino mai me te tala mai. Whamata e se awa awale no whalongo o iai ia le. Se no fuanga o le amwhaiona ngā I mai ai ia tātou maketi o le ia sau saoa I nei nailo le toi whao ngā o intia masaina ma istulang whapena. Te tali tono o se mele leilea mo tātou wai ele tau siringia. Le fo ia iai le fionga le usole. Ia tu le epa lea matawheo manai fo I o nalo le tasi market le maketi Samoa le Lady Doras ma whapena fo I le Evelinas ma le tulangolo ia tina e nei. Whamato ua te tau lo o na whaangaioi mea umalawa nei ina ia sau o tātou maketi ma wawna la tutupe mo leo whai whatuanga ma le au ngausi mea. Ia mua pei ole mtau tonu na le maselangona lo tano atuai. O le van tau o tele o mamalama pale almele lokai I tātou whale le aloi tupel malo. O le van tau na whaonga. Ia mantua hoi pei na mafua na wa istato fale fa pea no tsaika alo te mantua ya no awele no foi New Zealand ele pe vai taimi no sawai
Wa ina container ia sa mai I tato mo sa mo mangele. Ia ai avatu fo I polo inga le council le. Ele mafai ona tu ai na ia container mafatau mai ia. Ia mo me oloa ia tato mai Samoa mo fua fatoanga ma. Le la sa I di mai se fale. Le la I fale le. Ia le la e pe no fai atu. Ia le ia ina I se le ni o te vai o lo famatu ma fata o to la talo tu per mano. Ia le o ngai oi ma tala ia fa ia nei no fanga nei o tau fa. Ia o te la fo isi mau fo ia tina ia matau ina la le talo tupe e fo I pe o le bloketi le sa tau po Palemene mo le tina enga I tu malo ma fio anga e tasi le fa mo tatu export authority le pe na taua le fo I fa ngai ta sia tu le mata upo wa o le vai so tu na tua sa o fatala do ina I le fio ngai le li fo mai ai ono Dr. Professor Alec Ekeroma ma o I da mafuai o na ria e ai le mata upu le tongi fo mai mo la tu overtime sa le ise system sa le ise process sa fia I lo fio ngai te ta I le tu ngai pe la mena le fia I me nei I le vai taimi o lo tu la mai awa o le wo fai tau tu nei I nganga I tua I le telo tau sanga sa le te lima le 1 miliona le fatinoina o le tongi no overtime ai popule al fo mai le se mena e fa mau al fo mai ona taimi le na ta walola le pisasi it was unbelievable unjustified and abuse fa fo na yupu kakari e fo inga le name taua le matau pu ai o tele ilo o tele fa lo ngo sound ngale ale li fo mai ya fio ngali pule ya o la tau no malama tau no malama mo fa nga malo tau ho no malama ya la fio nga ya o no la un fausia o le pule tato fa mai o le mafo anga tau no malama a fo ila sa fa I tono kapeneta le sa ave masi o le fa mai vai tai tonu ana e na fa manatu atu fa pena na sa fa e le sa ave masi o te le se nga mesa yai o mo me umai te no me le yai sa yai uma e sa yai uma me umana e le masi me fa pe le se me na fa ya ai o le me taun ona fa marino o le luafe male no to mantua luafe male ono au sa fa I tono Palemene ma tu la fo no fa the separation no le falma fa le vai ngol MOH fa ma le vai ngol NHS no mai lo la I le e po le fia tonu tau sanga tau wai pe po le lima tau sanga tau wai to fa la I le mecha la le o tu fa tasi ala sa ye uma ya me uma na ai man tu la le NHS sa independent mai le PSC sa fa la ko board na fo sa la to board sa fa fo uma le National Health Services sa uma la ko to tongi fa to no scale to tongi o me uma la ya pe la le mecha le o le la wo me temi fa tu langa I ma to mai la lo pisasi ya tu la I mai lo me swing al malo ala sa ye uma mena Ia, nā lo whaftai, o le tāwu o le tanuanga fo I mai o pule I whaurulunga o matanga ruenga ma ila ia mo e fo se marumla mo le tunu po whena fuai nei mea ai pēna o aina I ai I le nāwa I tau pei o le tanuanga le nāmale ia, a whai la o le na sao noa e o isi o wataimi o isi fo mai o tai lua se la wafi tolu se la wafi mo sili atu ai ona ia le tulanga e monitor ai ia vaenga ia mana me fa mo fa manino e le nga I tele atu tata longa o tele o je fo mai o kere venga rega fo mai that's why for you what tata li ai le Paulo me le o titau I loa ele o lava fo mai
O le mea la pe o lau te mātau lai tupu. O le ngā luenga e whaatino e fō mai se fulu. Nā le whaa fō mai lai whaatino te mini. O na ngā lulu e o wataimi ala i o nai nei fō mai. Ao matpo. E mantua fō i sa vea. O ina ta oto se ngase. E le i se mea fō i le whapea e. Ia matata o tonga na lua le whapea fō mai. Ia se i kako e whaiskako sboko e kaki e ngāle. Le ai. A whai se furu lima i kūlā ia la kuku ai i tau mawhainga o le ngase. E se furu lima i tūla. E halu ma le kaimi. Ia, o le mea la ngā lai tupu. I la ulea mātau. Na ua lea mātau. Na ua. E le o lava tātou fō mai e whaatino mai ngā luenga nei. Ona tele lole le pressure nei fō mai la to i titi ei. E ngā lulu e o wataimi. Ma alu ai la ia le tele o taimi. E tautong fitinga o ngase. Ma malu whela tunu. E avo e si ngase atu le whale mai mto tua. E pēra hoi tu sivi. Ia mai se fōi tātou whan mai whai tu malo. E pei o le mena e lau te mātau e au ia. E lau whiongo lau whau. E leo se whawhita uri fōu nei le nā mea. Sao tō la i mai lava. La le mea nou tō le au mai e nisi fō mai mga i o i se whaingai au mai e ni fō mai i se tō tele. E mai se la pathologist o tō tele o tātou tangata o ti lilo mamaliu lilo. Ia ave lotu i containers ma tu i sino whakawawale ini pathologist e whaia tau tonga whapitoa whapea. Whatoi fo? Sai e pathologist i aso ia. Aso ia o lo ia prosecutor. Ma unga lue tonu lo ia le malo. Sai e esto i no saua. O le pathologist lea sa e o tu malo ia le sunga le fōbai. Au ia na sa tene whaita tōri poti. Sai e nā vai tau ia e peitai. O le mea le tupu i fo i Samoa i lau vai. Whaintai anu ta ofi professions. Professionals o ia e professions o ia mo fo mai ma telo isi professions. E whaintai anu ta ofi ofi. Ona ia fo i o la tau wha moenga ma la tau mna progress fo i la tau careers. Ia na moala ia de tūlanga na o le o i whafo ngā rulu e ai. Ia wa e whapena foi le fionga i le Director General Health le sa le na tau nei ma sa no ai te roi tau sanga o ngalue New Zealand nei. Le na no foi to i Samoa e pe e whapena de le tūlanga i ai. Ia o nisia ia mafua mai o mo meo o le sa i ningo sesia tūlu manai. I tūlanga tau seleni ma meo le tau whaingo ainga. Ia pana vena ai o foi whafo e avena i whanau wha onga. E te la mafuanga i ese. E mafua ai. Ma lo whaftai tau o tele. E tasi ala whisiri leo lo toi dei. E winga i le tātou malai vale le whangali i. E te langolango ina le toi te tala ina o le nā malai vale le na ua mae o na whaelo mai e le pūlenga mana minsta o mana issue le certificate, le safety certificate. Ia mātina e mole anga i le lumanai. Ai, e manga le whisiri i le toi au mai o seisi lava wa lele mō sa mō lava ia. Ai ia whai ai se whainga e whaso sori e tuaitanga talau tele as a public joint venture male malo. Ia wha mama a venga i le tūlanga o le iai o se waalele. Ia matupe tutongi o le malo. Mole lumana. Lau o whionga le te i o le tuongai. O le mlai waalele i whangali. Ia tonu hoi sa whaafonga. Tupe whaapea sa whaafonga lau o whionga le. Fontanga le tau au fianga le na mai atu nei sa u launga malo si e foi le malai vale le whangali. O lo o iei lava lo watu ngā lunga le malai vale le lea tu langa tau saunga le mu ia e se le tau fia le fionga le minsta o le finangalo le minsta ma le malo laua o laua saunga le mu au e lo iei lava lo polenga e tu langa safety o le asa fa folfola o le fa popoli se la umita o le runway e o mai le so le fa tino le tulanga o le tulanga foi le sanga le mu i mo pouia sa ta ua la ngal Palemene mantua i le sipole tu i le Digital e titisa le tu tonua i ko Samoa
ia o tafo le vanga le I whale le unof tu mau. Ia. Ia anan sau noa le Minister of Sotainga e foi ma le si pou lai o le si tu o le valele. O pou nai le iai mua. Le iai mua taimi le sa whanga mua le valele. Ia ai o le alava maua li poti. Ia elo o ele o lava tu langa o le afo le umi o le valele ma tu langa sanga le mu. Ia o le mafuanga foi le wana foi mai lungo o pena te whailangi sau nanga foi ma le tari le whionga le Minister I le amtau. Le sa tau ai whapea ele valea pailaki. Ewa kua le pou, kua so al pou. Ia mantuanga ki si le fia wa no te mantua lau sunga sa vesa head boy kolisi o Samoa. Se tasi o tausanga o tea. Ia o ina tonu ala tu ela le sipo. Ai mantua. Uno fola mafua. Ile tatou vale le voi le ana pau le ana sau so ale mongo vai ina I momo. Le vale le na sau mai faleolo. Pe na originate mai tafuna ngai faleolo le tu lau le I faleolo e to di liu mai. E ale sa ko pilot mai le tatou so voi le. To fai ono. Ia e matua na sau liliu sau le sau e tu lau le I whangali. Ia tofu kai mo le monga vai kai mo. Ai ala so fu le va whangali I airport ma mo. Ia, o le wega whauringa mai, o le mele ta o le pilot error, o le judgment error a le human error le mele. Loro winga, e tauna ave, o lai le saunga le mule vale, le mule vale. Ave lo, ia ave vale le ave koe train vale le. Ale o te mantua, tau sanga e wheva se lau fitu iwa. Ia mo vale le lai te awhi whapea le spia. Zona te mantua company vale na nga I mai tafuna mo faleolo. Ia. O po. E sa wai na la vea so ale bongo fito. O la lo tonu I whaola uwhanua ma ele na. Sa o lelei. Awa mafuanga na le ta ual whae lave le. Ia, ngai no vola mafua le vao fito ma faleolo. Ia o leo ki tana noa tu le pou le au tafo le malai vale. Ia mantua foila. Ia, e sa oe wa e so se bea e le human factor. E ia le error. E ia le taimi foile le wa le asesi a toto. Ia e pe ia foile na watu fatu pumana tumto tilu. Ia sa onga le mu uma vaenga uma. Ua tupus whae lave ma maul soifua. Ia o le mea whaingtana. Ia. Ma lo whaftai ta ua tele wa... Aulala so tantonunga I le whae ungo la fusili le... O le tatou company vale le. Sa umo la unga malo si alfono nente ne tong ta tele o pasese le vao tatou ma aukilani ma Samoa. O na tasin company vale le New Zealand le iei. Ia te mantua voi tatou. Ia misa tatou lo nofu Samoa te lea na whioa I mai o no whaalawe lawe o ai. Monio. Ia a whai tupu ne whaalawe lawe. Ia mana ola sau nei vaso nei por fai un vai aso. Ia na silfia anga ia tule company vale. Ia o mtata ngota o pases. Ia pe toia o no for tangota la tu toi. O pe a puk mamau. Ia la mo no for tango fi. Ia. Ala talata la sol malanga. Ia tangota te. O le mea la ia lo ta fi na mi se fa tauanga. Se fa tauanga e fai vale no inga tawana I si vale. Le a voi sa te talo. Ma ave tu ola lo fa tu pumanatu. Ia pele se la isene le tu mau hona le ave vale a fiti le mai le vale. Ia na ia tawa mai la lo pase se ola la fo ia tato isi tu langa fo ia le tato policy sa pasia. O le open skies. Le te talai le avanoa moni se foi company vale le. E wherere a I le vale o tatou ma o kilani ma New Zealand. E na ia mai lalo pase se ia o na whainga. Ia pe whai foi wha joint venture pe o isi foi me sa whai mua. E le se tupe tele na tunu e aluai. E le se tupe wha pe awai e whai wha joint venture. Ia pe te tala le avanoa sis company ia mai lato e tau vama le New Zealand vale. Ia pe o le ale tūlanga le sa pe o le na o tau pu e atua lau saunoanga
i se company vale foi le faisea matui manistangata ia pe se whainga foi le fa corporatization ia pe privatize o le company o lo ia nei ina ia mawhai o na whaisea ia ni wharapo tutonga ia ponis company ia wa foi ekalesia pa fina ngalo ini ekalesia fai fatoina to sea ia mau fa ngale le tulanga le ole temi nei o te sau mai Samoa na songo fua o mtatu mtumo o Samoa me la we saver o la fa nga so so la fa nga so le fontaine le worship center ia la fo wa per von silfia conference me tisi la fo wa mat ia o le mtua tumtumo wa vale ma me o tul ma pa pena wi Samoa le tulanga lo temi nei malo vaftai e sa o li potile ba isi i sui fai pule o le HRPP o fia ai tangata ma o feoti tangata uonge o le maoni be o ni si mo tu feoti ma mo le i meo bus stops ma me va pena e mo i uonge le tunu oi sui le HRPP chao mo inga chao no ya la sa no ba to ina le melo ye o le onge le o ye nei o matatia o la fia ai o tangata o la wa va ai wa pe o la wa va ai o lo onge ia sa mo terminei la le va ai ma la ma tau ia ona e fo tu la tala le ngata ile va ai e tato marketi fungalei ia va pe fo imo mo free market fo e te fala pa nga itua ia fia nga itua ia o taule mo fo se talo po se on mo ta me la ye ole tu langa le sa ma wa tala le fo ele si compagnie le masanya mero lato container talo ia lato container lenda mulmuli lenda mai nei pon machine antene e va pena fitu lima tanga talo na mai e tu mule le container e tashi ia lusu 2 kilo ai va su tala tanga ia ole pe ole vainga na e o foila ina yo ainga e atu fa fola e us fono atu le conference foila tato metisi fa de ula ia sa atu so ta atu ya u se me mo se la tutalo o le mo se la tutalo ia ala la so ta ia fo ina se fo ia inga tua mo ina i talo o ina i talo to e vi fo e so ani ai ma fa ma molato ava tu la wo fio o la fa fo o mel na o te ofo awa o watu ne o te ta milo ato ele le fo ina o sa ele me le telo le tau mafa ele ngata ele marketi e o to la bo le o tu tua se o video se si o nge fa fa ngi kan kalo yu kai ele uli uma ma fo ma sola o va ku pe fa o le fingal na e ava tu la ital na mo mau e te leva ai se me va pena a fa o le berna na to te tilo ia e tau no sitting ia pe ai se o le o itanga ta nga lulu ma fa nga o la tu fa no mo la tu tini o le nga te fa le mo la langa le va wa tu la u fio ngal te o me tau no fa sa le ia on o le o ta tau no mai fo le si u o le ta tau ranga le so ele mo le nga fa tai la u fio ngal te tai o le tu ngai Lauofo fo i le tofi o le tai tu ma lo le anu ma alua tu mau pe le nga fa lo le nga fa tai lo tu la mai ya ma fa no fo i lo tai mi ta tu te talando ma fa so ai Lauofo i mea moni o lo tu la mai fo i le fo se tilo ya ma se sila Lauofo o lo te ia le tu ngai le nei vai tau i mea te tau na ala tu ile tu lalo le tato ma lo ia ma ora te i mea le malo ai lango i mea le malo lo fai ina ia manuia o mai ia malana o te tonu o le na wa al watu e ia le taimi fa ato ia le miliona a o le na o mo atu masalo no le usi sta io isi tu malo e ta ia la fo ia na watu le minsta male na tu komiti e le ona mafu ona fa atu ai ona fa so atu ia le miliona ai mo le taimi nei o le wa
Fai foi tua ma fa fili malai le vangana foi ma le telenga ile a momua le tu ya tu po lo fionga le tita i le tu ngai ya avatule le nei ya vanoa mai le to fai forever ya ma fa mandia ile tunu a miso le tai tu malo ma sa mo o fa fonga mai i tu e fio le lalolangi ia malo fa aftai se vera mo ne foi ia vanoa taua wa fai e no ta no foi ia fa fonga le tunu tu langa foi nai mita upu o i tato tunu i Samoa ia mai mo le toi fa aftai e le lausunga e fa perfoi le fa fonga mai foi e Samoa fai ua e foi se upu le tau tamali pa o papa foi le tau fa fonga nei tu la le fia o te asu vai malu mo le puenga e poto tau tai upu masani na e ia tai mi se ai le atu yama ia a leile tua i lau sunga sevea mat po kalame tai ia fa folo in pelo soifua ia molo malosi malo to fa mai le tua ia wa fa fo ino po kalame tai ia wa to ino tatu tunu i New Zealand ia ma la to fo lo fa fonga ma wa mat po kalame i sita fole kelope ia fa pena fo na ia nga le tua e tato tunu o lo au mau i New Zealand nei ia mai si tu o le lalolangi mo pelo to soifua lau lei mo to whapa ia mai le tua mo le whautanga whawharu polu mo le malosi e tino ia whasisini ei le nganga ia ae savea ua mai le whai unga le whamasidonga la solua o leo o toi fo i mai ia tatu to baga tui la epa e toi tai tatu i tua ngai i tono tatu maota ia la o fase se lesion tafa ia e lang sua to ina ma a me vo ese tu la o le malo e tu langa tal fianga ai ia lo fa mai le tu ne fiafi alo fa tai sa do man sila le soale sa do nga foi mal vanga ngai la o fionga ile tai o le tu nga ia e no sa i o te fa langi pea ma lo tau langi o e lava le tai wa le a pili le mea ia lo no winga e umina toso ia fa pena ia le ona ve pe ma wa ai ma e mausali e pe ina mo le terminate ai mo le fa fonga mai le tunu ia lo fongia le tu mo lo soifua tu lu i soifua tu mo le malosi te tala le to fa mo le fa utanga ia ma pui le tu i so se me feta lo ia ile ngata i la fionga ia o le tato i tu malo a ma se fo le tu le no falo mo le ai ngali ma pisi nisi foi matina e o lo o fatino a wale manuio ainga ai mai se tangata lau telo le tunu manuio faiva manuio to tali watu i Samoa i se teimi o mua ai fa soifua ia manuio tai soifua